Drama kakva se viđa samo u filmovima. Ali ovo je stvarnost. Deda je svojim golim rukama spasao unuka od sigurne smrti i to u trenutku kad je pištolj bio uperen pravo u njih. Sve se dogodilo tokom noći, kada je Slavoljub Trajković, poznat pod nadimkom Trajko, naoružan upao u kuću 21-godišnjeg Luke T. u Resniku. Prema prvim informacijama, Trajković je došao s namerom da se obračuna s Lukom, a motivi još uvijek nisu do kraja poznati. U tom jezivom trenutku Trajković je počeo da puca. Metak za metkom, prizor kao iz horora, ali Luka nije ostao nemoćan. Zgrabio je nož i nekoliko puta posekao napadača, dok je njegov deda, 72-godišnji starac, čuo lomljavu i potrčao da pomogne svom unuku. U rvanju koje je usledilo pištolj je opalio i ranio dedu u ruku, ali i pored povrede, deda nije odustajao. Zajedno su uspjeli da savladaju napadača i pozovu policiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova se brzo oglasilo. Trajković je uhapšen i zadržan do 48 časova. Tereti se za nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje lake telesne povrede. Biće priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ali to nije sve. Ime Slavoljuba Trajkovića pojavljuje se i u ozbiljnim kriminalnim krugovima. Svedok okrivljeni, Bojan Hrvatin, izjavio je da je Trajković bio u sukobu sa klanom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i da je čak bio na spisku za likvidaciju. Hrvatin je ispričao da su u zatvoru Zabela on i Trajković imali fizički sukob, a po izlasku iz zatvora kružile su glasine da će mu se Trajković osvetiti i, citiramo, iseckati ga na komade. I ne samo to, navodno je zajedno sa pokojnim Aleksandrom Gligorijevićem Pukijem pripremao likvidaciju samih vođa klana Belivuk Miljković. Iako te informacije još nisu zvanično potvrđene, sve ovo baca potpuno novo svetlo na motivaciju napada i vezu sa organizovanim kriminalom. U ovom trenutku najvažnije je da je mladi Luka preživeo, ali zahvaljujući samo jednoj stvari, herojstvu svog dede. Njegova hrabrost i odlučnost u trenutku kad se pištolj našao uperen pravo u njih, može se opisati samo jednom rečju. Heroj. Pišite nam u komentarima šta mislite o ovom slučaju i ne zaboravite da lajkujete video. Zapratite kanal.